Idngan ditama, di tanak, di spiritu tabitua. I grasya di Tuhan Yesus Kristus datakaw, ikaw ginabahan kiningan, kapisan di spiritu tabitua. Miyampay no Diyesu sa avi-avi. Tapi na ngavi, kano mga kundodoso ngavi datakaw, magpapatunda na di datakaw sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunzo, day di kiningan tawakas, day Diyesu ay tapinay ngavi. Dan nakapamidaw sa koso, id pamusaban ngavi ko, idbos ngavi ko, idnuno inayman ko, idnuno iaw ko ng asan damimang, maza dahasa ko, tagaso koso, itinapogi, makin senso di Mary. Yopitwa pointi hambus hahangay. Sabi avi di tasab sang tingavi. Diyesu tapinay ngavi. Do sumambayang montok dugo. Do di Tuhan kiningan datakaw. Kikosyanan na daday datakaw ikiningan tawakas. Mamohyong dodoso. Ngavi datakaw o magavit datakaw dahin kaposizon sa lajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabuntugan day di kiningan idi takabas kozo. Pibabasan day tuhun ngavi tangabasi kogiginavo day tana. Mangazo skay diyaw, munang kuaw gigina skay diyaw. Sumamba skay diyaw, mambantog skay diyaw. Manak skay diyaw daw kapanang katahwadan ngabi. Montok kabantugan no tagaso. Tuhan kiningan ladya poin surga. Oy kiningan tama tawakas. Tuhan Jesus Kristus tanak nanak tontoy son. Tuhan kiningan domba di kiningan. Tanak ditama, wangido kadidoso ngavi di pamagunan, kosyanay doy dagay. Wangido kadidoso ngavi di pamagunan, ay mo sembayang sa. Pino ikaw kada di abananan ditama, kosyanay doy dagay. Tu izizyaw na iiso tabitwa, izizyaw na ituhan. Izizyaw na itakabas koso, Jesus Kristus, miyampay de Espiritu tabitwa, idi kabontugan di kiningan tama. Amen. Kano sumambayang, oy kiningan, mongiadagay do tumimpon ko, id ginabang avi, otuhid otopot. Patumbasay no do kogyot skinada koso di grasya no miagada dumadi do tizonon kapopon sikaw de diyaw. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanak no imamama si amamolinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu tabitwa kinuingan montok so hihinaid aiso kapupuson. Pembahasan mentadbuk di Leviticus. Minubos si Tuhan di Moses di Aaron. Nung iso lumaninding toy gandas toy pui tahuning mimbuhay dait kuhit da tuhun nga kantakan dogamu o kuhit o atantaman. Tuhun di na po nga mositi aviton day di Aaron padri. Toy day sanguhun ni Padre ngavi, di tanakusay ngavi, di sido. Tuhun di na po, nga gomuon. Aw abakas isido.
Mositi pa balon di Padri Isido do au abakas. Kita luo Isido do gamu do tuhu. Tuhu na po da nasakatan do gamu, nga mositi manambasan di basan daw do paingkinis, o mitabuk daw pakuzungot. Mositi takaban di sido imunong savat daw humad. Au abakas, au abakas. So hihinaid no po di tulo do painsokot, mositi au abakas isido. Amino na pogi, do mositi mizon isido do paimpidan. Mositi mizon isido idhabus di pinamihusapan. Ibos di Tuhan. Iziaw no isusuton ko makiumohig, oy Tuhan, punuan so diyaw miyang paidikan dasan, dokop mamosizan. Iziaw no isusuton ko makiumohig, oy Tuhan, punuan so diyaw miyang paidikan dasan, dokop mamosizan. On sikaw ituhun, ipohyongon o hasa, ipuhason o doso. On sikaw na ituhun, isa iaiso hasa do pabalaton di Tuhan, iaiso pamamadung idsundufan. Iziaw na isusuton ko makiumohig ay Tuhan, panuon so diyaw miyampay di kandasan na kapamosizan. Nga bayno, no kunan ko idoso ko ngavi, aw ko hinasok ihasa ko. Minabos zo, mga kunzo idihasa ko day di Tuhan. Iziaw ay Tuhan, nakapapahyong dihasa di doso ko. Iziaw na isusuton ko makiumohig ay Tuhan, panuon so diyaw miyampay di kandasan da kapamosizan. Kondos no, kondos idi Tuhan, kon sikaw no, izyozu ay tangatuhid. Ikot no, pohonggo o kandasan diyozu, sabi-avi ko atuhid o ginavo. Iziaw no, isusuton ko makiumohig ay Tuhan, panuon so diyaw miyampay di kandasan do kapamosisan. Pambasan, mantadswat ko iso, isang tipol, day tuhun ngavi do Korin. Nunu na po akanon diyazu, nunu na po inumon diyazu, nunu na po man diyazu, may no i do montok di kabantugan di kinaingan. Kadano, iimang po do nunu no po, ikapapakaus day isay no po, day Jehudi ngavi, toy Greek ngavi, toy di Ecclesia, di kinaingan. Miyaga ko zo, do kuminam zo, do dumadi, do abin sakaday, dahil patitikid tuhun, dahil saya vitimpu, au humizab, montok do gosandi, do kaunalan ngavi, montok di kaunalan do patitikid isay nopo. Moy do atampas sida iziho. Onwazo no do montok tiuvan diozu, miyaga dago da maganu di Kristus. Ibos di Tuhan. Panavaon na da, di tama, di Tuhan da toko, Jesus Kristus, o mato da pamusavan da toko, mo'y da kanu toko mintong, da nunu kahansanan, da paingigit, di hoho di sido, mantok da toko. Tuhan miyampay Diyozu.
Ambasan manta di abal tavasi to bitua sinuat di mak. Songhun gamuon minikot dari Jesus minakinsian do painsing kotud. Nung mimangko karisido do minabos kanu koy do mamahingas dago. Tu oseanan di sido pinabuni di Jesus ihongan daw o minangama di sido. Tantu no do memang zau karisido do minabos. Kohingasay no tutulus humininsa di sido igomu nahingasan isido. Tutulus di Jesus do minanu di sido do minsud minamo pongo di sido miampai pinasoto obos ondamono do aiso bosonu do isay nopo nga ugadno paketanay no o diaw sandi dari padri pongozon no kapatakan mentok kinahingasan no tumano di pinanuan di Moses sebagai ketahangan do kinahingasan no. Mininsu dituhun nga tuminimpun do minabos kokomedi do aiso no o katatabon po o minanusui di susuzan do patotongkop gisomima do aunodik nakano i Jesus do mugad poingin tahang do tombo na po kakadazanton nini nga tuminimpon idahabus id kinaisunan ngavi id nombo do aiso songhun minison. Sundong ima do ingka nga tuhun ngavi mantad pasoyhi minikot do disido. Itino iabal tavasi di Tuhan. Tapi na ikong abi. Isay dia zu iaw o Suzan do taluo do kapado hiu. Habi na ko zo italuo do kapagavit do kabahingkangan kumado kapo Suzan do takaw. Ikamazon do kapagavit do kapatazon. Adi tumazan zo do kivadati do takaw do nakokinam nakavaza tay ko no hiyan do taluo di kondosi manak do kahigaganan kumanda takaw. Adi itudo tay ko itema do takaw minggu bayno tapi nay ko ngabi. I Jesus tambahut do tuhun ngabi zazadan. Ibos da kiningan tadaw bayno. Iso o papaingatan kumada takaw habinokozo dahil kapanampuanan di Jesus. Kumada tuhun ngabi zazadan ikamozon do outcast. Hamazano di kobinsyanan di sido. Do puasa momohingos. Manak do kaunsikan nainvaguvan o kahansanan kumadi tuhun zazadan. Dari tapi naik kong abi tangay to ko po. Isay iti tuhun zazadan. Montok do tuhun Jahudi na po nga. Isihon na po mamantingkan do ikamazon do kanitingan. Teko nunu ikamazon to ko do purity. Teko kamazon lagi do cleanliness. Ibos do takaw na po nga abakas. Ukuran na po diho montok diti purity. Nga intangan diho isavya bidatinan datuhun di teko ikamazon do panampilan. Idahabos nagi suang datuhun di. Tadi ibuk do Leviticus
inong toko da tadaw bay no. Pinapaintahang da toko kakamay da talua da gamu. Na di ano ka di Tuhan minabos di Moses di Aaron. Nung isa lumbanining tay gandas. Lumbanining na nga ihumanit. Tay puy tahuning nung malazo na nga bintil-bintil teka bintik-bintik tay ko tamoy makita takaw ikamazan takaw da panaw. Teka ibos da English shiny spot. Mimbuhay daid kuhit da tuhon nga kantakan do gamu do kuhit o atantaman. Jadi suspektan do kiva do gamu. Kamazan tapi naik kong avi talua do gamu. Mentok dihon na po nga okon ko no di do oborisi. Tercemar. Teka au abakas. Au kawasa. Mizon miyampay do community. Miyampay na gida paganakan. Kamazon tapi naik kong avi isolated. Teka mizon isiho do poimpidan gisam do ohingasan kaguhin lagi day community. Tadi mentok na toko tapi naik kong avi. Situasi da toko sandi isay iti tuhun zazadaan. Tumano da situasi da toko. Pain samok na po nga nuno iantakan dahil pamagunan da babay na diti. Talua da gizok COVID kapadam si Zam. Nung soban takaw tapinay ko nga vi kivado piagahan. Ibos ikiningan tadabay no nagi itia talua di antakan da babay na diti. Nung intangan takaw tapinay ko nga vi gamu nuno ipinabal ibuk da Leviticus. Pabalan da padri isida au abakas. Kita luo isida da gamu da tuhu. Tuhu na po da nasakatan da gamu nga masiti manambasan dibasan daw do. Poing kinis itabok daw pakuzungot. So hihinaid talua au kanu miyampay tay ko mizon. Miyampay community tay kapaganakan. Nadi nung akita takaw itia talua da gizok COVID kapadam si Zam. Isay manak da kapayhan. Kon ka padri nga ayhan takaw KKM okon ka ay taningan katapi kapayhan song kwa ginumo. Ino yan. Teka, inontok di titaluwa. Nung ontok, teka yan, kivada patakon di ho. Gahong da tapuak, teka ping, kivada pipia jenis sa gahong. Nadi, duduwa, itia taluwa. Nung sahihinaid na po, da ikamazon da painsakot. Mika din na boss ko dito, tapi naik ko ngavi. Aw kamong da community. Aw kamong nagi da paganakan. COVID ko po dom si Zam nagi. Mugad may pakiswap. Nung negative na po, kahabos nagi. Mentok da talua da gamu may sama di padri. Nung abakas kanu nagimamong da community. Na dito pinay ko ngavi ano
message da toko da tadabay no. Mazana di abal tabasi teka ibos da kinaingan tadabay no. Iso penentudukan. Teka kapaingatan kumada toko habinakozo isay toko idumbangan dan paganakan da toko id community da toko teka tuhun pasayhi da toko. Megadi sang tipol, inongo toko din pambasan da swat paduvo. Ano ka di sang tipol? Iso o kapagahapan di sido. Kumanda toko. Kadano imang po do nununo po. I kapapakaos dan isay no po. Doi di eklesia di kinaingan. Nung sovon toko to pinay kong abi, isontob di kibada toluo. Akon na paggamu. Tayko, miga di na buwas ko diti, no? Iantakan da babay na diti. COVID, ko podom si Zam. Kibada opiumanan to ko, do ikamazon da menjarakan diri. Isontob dinontok. Tayko no hiyan iti atoluo. Miga nagi di gamu, dinantakan ituhun da Yahudi. Au paduhyanan da tuhun. Iantakan da babay na izaw sandi nga kapyuman. Kung kita takaw di bahaya o si Zan takaw. Jadi ano dati apyumanan ituhun da gamuon. Ano dati apyumanan di tuhun ni kibada talua do COVID kapadam si Zam nung magidu takaw teko auto ko mamaduli. Walaupun nahingasan nga tumazanzo kakalo kibada apyumanan takaw kibadi o ikamazon do beria teko i jarak da takaw. Jadi miga di na boss ko ditino i message abal tabasi tadabay no. Miga di Jesus popokito da takaw iso apambitanan iso ativan kumada takaw. Miga di Jesus sandi, papakita isido, ikabinsianan di sido. Ikamazon do, akan kana pakabinsianan nga, ikapaduhyanan. Sensitivity, kumada vakon, walaupun do, kiva bahaya, teka, mataguvangan di sido sandi. Katapi, mentok da takaw, tapi naik ko ngabi. Akon ko, ikamazon ko na po nga, mimang, kibada pencegahan da takaw nga, nung avasi da, nakano takaw da, papakita, di kapadulyanan da takaw. Isantab di kisakit. Akon ko na pa di kisakit nga, isantob di au intangan datuhun tayko ikamazon do kibada kamungkangan nga nogi. Jadi megadi sang tipol sandi onwa zono montok tiwan Yesu. Miega dogo do magano di Kristus. Kristus pinapakita isido kumanda takaw kabinsianan di sido. Nagi, papasadar da takaw, papakita takaw da, teka, magangat da takaw, magahap da takaw da, papakita, papahambus di ikamazon da, humanity da takaw. Habi na koza, ay, tuhun sa ngovian, tuhun di pasayhi da takaw. Jadi, tapi naik kong abi,
Kanu takaw nangku, papa kita, do ihiman ni tidak takaw kumanda bokon. Kabinsianan kapadulinan takaw kumanda bokon. Pasay hida takaw. Habi na kozo, iaw padulianan. Kanono, omitanay takaw, minga di Sancti Paul. Nagi i Jesus sandi, pinapakita, do kabinsianan, nagi, do kapadulianan, kumadi tuhun, ngabi, di ang mungkang, di aw padulianan. Nadi kanono mikot, midja do ay karistia diti, ikinaingan, Jesus, imanak do takaw dak posisyon. Taimon takaw isido no imanak do kaposisyon kuma do takaw. Binay ko ngabi, kanono, pahumbuso ikutumbazan ito ko. Tumbazan so, hindi kiningan, itama, as monono do taban ng tana. Do sabya vi konuno, kito aw kito. Tumbazan so, hindi sa Tuhan, Jesus Kristus, itanak tuntay son, nanak di kiningan. Nanak di tama, paguhus sabya vi umul. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan totopot mantad kinaingan totopot. Nanak kon ko tinodo, sampi miyonsi miyampay di tama. Mazadis sido o sahabiabi donotodo. Montok dotokaw tuhun ngabi, montok apamosizan dotokaw. Suminandot sido mantad surga. O maza di spiritu tabitwa, nadadi tuhun dari dihahangay Mary, nadadi da tuhun. Montok sabab da tokaw, da nakapapak id salib, da id sibo di Pontius Pilate. Naundo sa isido da kapatazon nahobong. Tuminungag bago, ontok ditadaw kumotoho. Id katanudan miyampay di buk da tongobitwa. Ninsabat sido da id surga. Ang pinoikaw da idi abananan di tama. Mikot may vagu sido id kabontugan da mambisala bisang impasi nga patay. Kapamalintan daw ay may kapupuson. Tumbasan so id espiritu tabitwa i Tuhan imananak da kaposison. Imuzu manta di tama di tanak. Imiampay di tama di tanak. Sambaon bantugan may. Inokobos mazadi profetang ngabi. Tumbasan so in iso eklesia tabitwa, Katolik apostolik. Mga kunso do iso kapodsuan, montok dikpohyangan do doso ngabi. Mandadandad so di katungagan di nangapatay. Di kaposison di pamagunan damikot. Amen. Kabinsianan no, iso mantadi ulang ngavi kagazat kozo di Jesus. Kapapaintahang di kahampazan tahom di Jesus, doid kaadaan, koso songyan devokon, kinosyanan di sido di tuhun gamon, id pambasan, gospel divine no. Kanono sumambayang do zotoko nga kivan kita do kabinsianan kapamalatian. Sisimba na po do toko nga oy Tuhan hingasay zikayno. Oy Tuhan, hingasay zikayno. Do kabakas na da, dahil pamusavan, bitinan mazar sambayang lagay, di sakramentum kapanguman tuhun. Kita luo,
do Ecclesia di sentob kitoluo o mimaso baging papatay. Kano sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Do kambit na da sa kadung, mantad do kabinsianan, kalajaragay, inangadadi, do kapo mosikinan, katangaban ginavo, do tuhun gomon, pamamasi. Kanauno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Do sa kadung na da, dahil kaladya di ho, montok kapamunsan di taluang ngavi, au mihahingoson, o dakutul scientist ngavi. Kanauno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Do ungan na da, o ginumu da tuhun Kristiyan, sumimba da hoho da manak, ko'y zanon mentok tanak ngavi, di nangaduanan da mohoing, o mi aiso, unan singano. Kano sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Do ay nahaman na da o pamalintan mentok, da kaukatan ngavi, kapapi asang, da mohoing tanak. Kano sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Sumambayang tako mentok diho, sumakit, miyampay toluo COVID padam sizam. Do mazar sa kaday, dakutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan kinauvangan ngavi diho. Do ovit na day ziho, dahit kuvasyan, dumuapus, dititimpu, do kasusan. Kano sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, ingasay si kaino. Kano mikot di Sancti Maria, tinar toko, makiano di sido da menampung da toko, kumari tanak di sido, Tuhan da toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw ikinaingan, o bitwa kay tanga da savia vitondo, o mabitwa ituva di tinan no Jesus. Sancti Maria, tinada kinaingan, pakinsyanay si kayo itun ngabi mamidoso, babay na umantok jam, nakpatazan za. Amen. Oy tama tabinsyanan, indahamay no, sunduvanza, do kikobinsyanan sunduvanza, do kapamalatian montok di sentob ngondoso. O hizab isikoy, do mamadadi do tiwan di lahan, pinamamasi di Jesus, iaw insan, minagano kasivatan, montok ko nalan daw sondi, magiyum no po do kagabasan, kahingasan, pibabasan, montok, potitikid tuhon, masadi Kristus, Tuhan sa. Amen. Azo ko na Tuhan kiningan do sabi bibinangon, tumazado ko vos yan no. Nakatay mo si kayo dilaw titakon sa diyaw. Tuvaditana, kaladya dohongon nga vida tinaw tuhun, dumadimay iti montok dagay dilaw ti do kaposizon. Azaw ko na Tuhan kiningan, do sabi bibinangon, tumazada ko bosyan no, nakotay mo si kayo dihing anggur takon sa diyaw. Tuvadi guvas anggur kaladya dohongon nga vida tinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasunduvanan sa.
Imang sambayang ay tapinay ngavi, da kahubukan ko am dia zungavi. O tayo mo na dada di kiningan, itama tabakas. Iti kahubukan ay Tuhan, sumambayang sikoy, mambakas manginvago na dadagay, dumadi na da iti damontok sontop di mimang do hizabno, do i ontodanon do tingadan so hihinaid, ay so kapupuson, mazadi Kristus Tuhan sa. I Tuhan miyampay Diyosu, poin sa bato o ginabong abi Diyosu. Kano manak do kapunong katahuadan ngavi da di Tuhan kiningan do toko. Totoo tapot do katunod otuhid iti kalajasa kapamosizan sa. Tamoy mo idambono po do manak diaw do kapunong katahuadan ngavi. O Tuhan tama tabitwa kiningan tabakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza da misterium da Paska desido. Napongo desido, koy mazan kozo. Maza dino do nakapapagabas isida dagay, da manta di poku da doso kapatazon. Mamahaw dagay, da di kabontugan, da babay no, punganan no di da tinaw no pihi. Kapadrian poin ladya, tinaw tabitwa. Tuhun ngabi montok kasonganuan no sondi. Da papabal, idnombono po, di kalajang abi no tindama. Tuno kapamoho kodagay da humabus da tutuvong kumaday ninabaw no sandi koy mazan. Homingkano, miyampay da tasab ngabi, huguan tasab ngabi. Miyampay tikon lajang ngabi, pamalintaan ngabi. Miyampay sabi abi di magigizon ngabi id surga. Kuasa ngabi da surga, humozaw si koy di hozaw kapazan, do kabantugan no, miyampay ay sa kapupuson, mga zaw sikoy. Totopot obitwa ko ay Tuhan, itabot do sabya vi kabitwahan, itinapogi. Do dizono do obitwa ititak ngavi. Sumambayang sikoy, maza da papasondot di espiritu no, do itingavi. Miaga bohobaw umatu. Moy do adadida itingavi. Do montok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ditimpo dan iman patabuso isido. Nasaga ko sa da suminuang dahin ko undasan daw. Minagano isido da lauti, minanak daw kapanang katahuadan ngavi. Minangakib di pinapatak di dahi mo kikiiya ngavi daw mos bos. Onuo iti sabyabi ko, pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, ontok na po nga imakan minso sadap. Nano disido isa sa van, o minsan po da minanak, daw ko pa ng katahuadan ngavi. Pinatak disido ida di mo kikiiya ngavi daw, mos bos. Onuo iti savya viko, ang panginom naman taditi. Tu itino is sa van di zako. Iza di batos kababago aiso kapupuson, ipatungon may montok di Yesu ang montok tagumo. Montok di kapohyangan do doso ngavi. May na iti daid kan daman dugo.
I katapatan tahom lati na katumbazan. Iti napogi, damasos kay mamalamay di kaandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, ilaw ti na posisyon misasavan na pamasizan. Manak da ko panang katahuadan ngavi, donigitan sa kay diyaw, nakapadan day dumangan no, o manampuan day diyaw. Ahudok ko zo isikoy da sumambayang, damagi day ditinanom sa di Kristus, timong sa kay nada day iso, maza de Espiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, paintangkop id patotokop da pamagunan. Ovito na Josido, da di kapanuan da tuhur sa kaday, sa ngavian miyampay di Francis ipop dagay, i John, i Bishop dagay, saviavi di fadangavi. Anda mo nogi ito pinangavi dagay, inang kaodop ide kahansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kasayanan no, tay mo no iziho dedi ninavaw de vos no. Kasi na dagay sa viavi sumambayang sikoy, demiampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabadesido, miampay di apostol tonga bitwa, sa viavi isangti, inakapaponsikaw diyaw idpo ompus da umulan ngavi. Kano si kinada di kavosyan, da dumadi da sabi tumungkus ngavi da id kaposizan sa lajur, o mangazo o mabantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza desido, yampay desido, idisido, oy kiningan tama tavakas, idi kapisan de Espiritu tabitwa. Sabi avi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ay di pa no di mamamasi naug masada ko pangyaan pa yung kiningan, katama si koy damabos. Tama sa iit surga, abitwa na ong ano, mikot o pamalintano, hisab no ay man da itana, miyaga da ingkana i da it surga. Tako da gaya da tadaw diti, alo ti sa sanga daw. Ampohyong si koy da hasa nga vidagay. Miyaga da gaya da papohyong di santop mamuhasa mavan da gaya. Ada si koy obito da koy basatan nga pagabaso si koy no mantad talat. Pagabaso si koy oy Tuhan sumambayang si koy namantad patitikid talat. Katahuad no damanak da pibabasan ita daw nga vidagay. Damaza di sa kaday da kwasyan no. Paingabas ka na dato moy mo damantad doso. Ang poin tampasi mantad sabya vikasusan ginavo. Damaso si koy poingandad di kahansanan nabituhan di kay katan di mamamasiza. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Christus, iminobos na di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso. Pibabasan kutakon ko Diyoso. Kada intong day doso nga vidagay, nga day di katumbasan di eklesia no. Katahwad no damanak da sido da pibabasan pisan i kotanudan miyampay hizab no. Imamama si amamolinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyoso tamoy mo. Miyampay suduman. Kano magitatak di tanda do pibabasan.
intangay, idomba na kiningan, intangay isido, imong idudi daw so ngavi di pamagunan. Obito ano, isontob oho da di makan minsusodop di domba. Oy Tuhan, sa mipadan da patut ko da musut titap ko. Boson na po ibos, mingasan may kadudubo ko. Itinanam sa di Kristus. Pagkavit na dadat ako, dahil kaposison sa ladyon. Kano sumambayang, do nakakan no di diti kaandasan ngavi don surga, sumambayang zikoy oy Tuhan, do hangadon sikay nada tomoy mo diho takanon i kaposizon toto topot za. Mazadi Kristus Tuhan za. I Tuhan miyampay Diyazu, ikiningan tabakas membalakat na dad Diyazu, itama, omitanak, om di Spiritu tabitwa. Ugad no, om pabalon no, iabal tabasi di Tuhan.